okwenda kumaraho kwetomba itoku hine project yamize yakozwe muri Kakanju hamwe na Kyamuhunga okwera abatura okoresa amizi marungi bita amashanyarazi no butagira nguto nungi kiriye kizibu cy'amani habwe ntunguka y'emyanyeji bagaloba oba amawulire lwa leero nti project eno wenabe wedde ebitundu byonna ebya Bushenyi bigenda kufuna amazzi era amasimu mu kugira ngo mwenda tugambe n'abakuru batamizi wenu bagasubira bantwenda abantu mwikiriza abantu barabe omubibanza byanyu netufunamizi especially mwana mtimba fight murebe ngo bakama bamatakabara muboneka n'ibina cyaba kitaryejo n'ekintu cy'kwija kutomora bahurira ngo umwana omuntu wanyakabi ngo yatemo abakozi banyu abatura bakire project ya mizeji bitu bagira ngo ebiru kubateganisa bikiri byingi kandi bashabere bebembezi babo okugumiza mune babashakira ahubwo kubakarge ebinanka ekisona aha cyazo mu ngutuzi tukanda abantu baburaho kuraba nanyenda kusaba abanasonuota ngwe ngutuzi twahe mwasukire ekisoni mazima kuhagonzura tuburaho kuraba n'abana b'amasomero kubaburaho kutobora ikintu cyengutecyo nanisaba ngo kibe noted. MP w'abacyara hamwe n'umuhezi wa RDC wa Bushenyi basimire kitongore cya National Water wo murimo gukiriyoni kikora omuyihanga okusya abaturamizi babare munonga okuhikiriza eki president wito murungi ari kwenda ahabo kuba we ahabwa president nayenda ngo buri cyaro kizeho taps ibiri z'amizi. I don't have the statistics how far you have gone konka countrywide miliyoni mutambuza amizi nagana amashomero kumwa kubasa kwataraho ni mwaka kwataraho nka government ntwisha kumanya kutwahire contract aba China nabo bakakundi hangari yitu bakunda community yitu bagiro muzo kubasiga bata waye mpango eyakubereja kutwara ubwire umeme kuza kugereta kunuya hati National Water yegerese amizaga gari mukorwa kurugaha mugera gwa warugo omuri Nyakabingo egombora ya Kakanju nigija kwera abatura begombora ya Kyamuhunga na Ishaka division kandi nigija kumaraho 11 no bukikuru 8 gasha kwa Ben Muhozi.